tiga halak tenena positif terinfeksi COVID-19 ya. Jana malah suhur bani mingguan dapat kabar hasil PCR nih sedia haganupan lemah negatif. Jadi malah suhur secara khusus nah kurang sehat na buritan lang adong informasi na masuk ke ban nami ninur nami na perlu sitong gonon sonariai perekonomian ni anggota ni sektor obat mata nih pakon ni kesehatan na tetap ibagas na sehat haganupan IP apa dong humbata anggota sektor obat na ibotok kita lang opedas kuban nami bera nami panorang na lopat tugah kurubata coba disipen 2 sapat lang dong Inang cia itong kohon inang cia. Oh ya jadi ubani situ ben ase boban hami bani tonggo 2 sapaat oma inang cia ibagas na orang sehat sonari huta ibagas kesendirian ni homai rumah oma nise orang tua inang orang tua oma cia goran ni anggo goran ni Armina Purba orang tua ni saya ar aduh ya Armina Purba ibagas na orang sehat ibagas kesendirian homa di rumah ada sektor obat terima kasih Mbak ya berikut nih sorry nekin keluar sendiri sektor nalegan ya sektor 5 ya sektor 5 tiga mungkin domat ini langadong dinahona COVID sonari mengutuhkan kami. Jadi tanggung kita pemulihan misi dia genuk nah doma sehat ase roh sehat nih sanggah pemulihanon dapat duahon lansia ase tonggohon dopai secara umum perekonomian dopai sekolah nih anak-anak nalapi dapat perkuliahan atap na ahadogorannya na doma dapat ase tekun holi sidia mendalankan perkuliahan di sidia dopai baru nami Leoni piga hari nalahoro lo KKN sidia Ipro Kerto jadi tonggok kita ase boi merdalan bagas nadiar KKN on halani domai tunda alani PPKM on jadi mungkin piga hari nari boy masih dia usia KKN aimat tadi wap anggudong hamba di sektor 5 nalapi butuhkan kami ase patugah kita iwagas panorangon terima kasih. Siahai le, Frans Purba kan lape dong berita di sembuhai. Frans Purba nyombah ni situ harus malince kan ada be. Oh iya. Betul. Dom manokan PCR na minta pila pe hasil ni. Iya tonggong kita. Negatif tuh mah, negatif mah orang. Iyalah mudah-mudahan. Yalah mudah-mudahan. Ya, Amin. Pengunduhan ta Ya. Dokter sektor 5. Lanjut sektor 3. Lanjut sektor 3. Dari orang bani sektor 6. Bang, kami dong untuk Ya. besan aku Joshua Silalahi lagi stroke di rumah sakit PON Cawang. Joshua Silalahi tan ya? Iya namanya Joshua Silalahi makelanya orang ini. Oh, ya. Terima kasih. Ya. Dompe sektor 5. Ngeladong lanjut sektor 6. Ya, terima kasih tene Banita sektor 6. Anggo naduk masuk benami pengurus sektor lape dong jana hampir serupa dong maganupan bani sektor opat nokan nado iso melasi mandiri na pigi-pigi minggu na lewat doma hasilnya negatif ganup doma sehat jadi lagi pemulihan masonari apa dong hasamante tene khusus kita sektor 6 ijon na bergabung gudong na orang sehat boy patuga. Ya, ulang dong be, marah secara umum mak perekonomian serupa maka sektor nalegan nekan. Terima kasih mak.
Ya. Dompe, tambahan? Dong. Boleh tambah nggak? Oh ya ya, silakan Kak. Nggak pakai ini ya, video ya. Untuk ini anak kami, Luvenia, yang hari ini berangkat ke Solo, udah mulai persiapan asrama, mohon didoakan supaya sehat-sehat, jauh-jauh dari COVID. Terus kemudian Elvan yang lagi skripsi, mohon didoakan supaya cepat selesai. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Gula dong B, dong B. Mah boleh? Goran di sana kan Vina di gorannya guys. Luvenia. Luvenia. Luvenia Saragi. Oke. Macam itu kan? Ya. Lodong B, jadi diar buka kita acara pertonggata bari boringenon ibere hanami penorang saat teduh. Amin. Ibagas goronene bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu napasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Goki nasyama malas niurhon sadama paruhuron nasyam sadama haholongan nasyam sauhur sa pikiran manasyam. Haleluya. Martanggometa. Ham Tuhan Yesus bonani malas niuhur pasu-pasu apa haguluhan pujon nami duham bani panorang on halani yojur jana iparkogi ham duhanami gabe terbahen hanami merhasa daun rapakon ham apa hasoman nami samedok mauhurmu mangida hanami jalo hamma persombahan apa pemujian nami. Amin. Mandoring meta. Dear, puji hitama Tuhanta, marmegah mahitama mujuguran niin, mariton naman doding hita, umbani doding haleluya nomor 500 sada, bait sada pakon ni bait opat. Tahu ini pakai itu dia. Sonari tanggal hitama siapa saon bani paramahan nama diar ulang ham kaho nasyam hinaholongan ulang mahagenup tondui haprusai nasyam tapi uji nasyam ma tonduin atap nahumbani dipatadoin ay dong mabuhay nabi siapa kulah-kulah roh dunia on haganupan seperjualan maka tahon
barang ni sejengesa. Maksud ijai ase marusuh hita, jana iboli hita. Totu anggo hita sepang boli, iteliti duai. Jenges dutongon, tahan dokah ipake, janah buay opay penelitian nalegan, daw muhubani harusah tuay. Jenges do dilo-dilo ni nabi sipakulah-kulah, ase irik kon hita iya. Pandai do iya, mamakai hajengeso ni dunia on, ase marusuh hita bani. Tapi parek saham, tondui nasonaha do ini, janah nahunja. Ingat ham homa hama gondo, ujung ni perdalanan ni halak na manggir kosi. Terbatas do kuasa pakon hugogon ni. Tapi halak binobahon ito din ni nabata, huhasonangan dodok ni. Martua do halak na manggir kosi. Hagogohon na duaon do, say tetap mangirik-ngirik hita sa dokah mangguluh di dunia on. Nebata sito pahita, janah nama maso-maso hita, iya do na boy pasonangkon hita. Tondo ni nabi sipa kulah-kulah na rohun dunia on, na igoran sibolis na pakahon hita, janah mambuan huhamaguan. Parek saham, ujiham, na ija doon sitongan ni. Hagogohon ni na ija doon. Natahan rosi sa dokadokahan ni, kasi perlu telimat janah hati-hati. Doma takas iboto hita aha nama dear. Nama jenges humbani Tuhan tain. Lang targorani hita bueni palsu-palsu marhita Yesus Kristus. Ipaluwah do hita humbani gom-goman ni dosa. Ang gusanay iya mahaprosaya hita. Ulang taruyun hubani husip ni sibolis. Agesonaha pejenges ni. Sedo humbani ni batataay. Musuh na maningon talon kota doay. Ulang hamkaho. Tongon, marutol do hita manlawan horjani nabi si pakula-kula ay. Janah si pata langit tanda hita takas, rumang ni horjani. Halani ay, pindo hita mah pentaran, hubani ni bata, marihiton tonggo pakon elek-elek, ase ipatotap panandiota hubani. Perdomata pakon debata aido patotap kon haprosayaon. Martonggo maita. Ham Tuhan patotap hamma panandeon pakon haprosayan kuhubamu. Ase ulang kaho aho. Amen. Mandoding maita. Ya, mendoding mahita use, humbani doding haleluya, nomor 270 sada, bait sada pokon ni bait patuluhon. Nah, bataku somanku.
tenger to uki. Ya, salam tertangar dong. Tertangar. Oh iya, martonggo mahita. Hamdo tongon ali Tuhan hasoman nami arian bohongin. Duding nami ai sekaligus doa pengakuan nami. Ase tetap yotang nami hamaka somanihan nami badi genup lawan. Songon permahan nama dear patotap hama pengakuan nami ini. Ase hamdo hatengeran duluk batu batar-batar ban mengambil. Tuhan malas urnami bandina sariham banami. Lang pitah perluan sandang pangan papan iberiham hatamuin terlebih. Ipa siseo kamu banami artana maharga banami. Mersa maham Tuhan dom masir-sir hanami manangihon jana makagulukon ay mausagakon pangurupion di tonduimu ibagas Kristus Yesus kanami martonggo. Amin. Iya, Bapak Inang Aci nama poso abilata si basao na reming gereja. Doma dari layar tadi. 2 Musa 10 ayat 10 sada das kebe 10 lalu. Iya, nabasahon ma. Remjahan ini Jahoba madopak si Musa. Doma huboge parungutunguton ni hala Israel. Katahon mahubani si dia. Budari mangan gule mahanima. Aja sebut busuran mahanima mangan ruti. Asibuto hanima. Audo Jahoba nebatanima. Budari nyai rok mamar hulan leto anja irok ma parbarung-barungan ay. Anja patar nyai meragian manamur inggot perbarungan ai. Anja sanggah menaik namur namaragian ai. Tongkurma adung mamaragian bani halimisanai songon batu diam butik nama tah paretek di pakon perhibuldi. Do ini dahala Israel ini si dia masama si dia manhu akadoon esangi putus si dia atap ai jadi ni si Musa madopak si dia on maruti nabi nereni Jahoba ubaina siam bain si panganon on ma kata nati nodakon di Jahoba patut puna siam mahunjing ganup marguru ubani nasukup panganon di satumba sahalak bui buaton na siyang. Ubani hasomani salapolapo. Marguru ubani buini bilangan na siyang. Jadi benala Israel masonai. Ipatupus dia ma. Deba bue, deba otik. Tapi dok isuhat. Gabiseng lebihan na patupuhon na bue ay. Anja seng hurangan na patupuhon na otik ay. Gadup patupuhon marguru hubani na bui panganon di. Aima das ni. Ya. Kita gadup na hindargani Tuhan pasal pangan si panganon mangan soal perut pakon priuk. Itu hal na urgen dua bani gulung lijol madene.
Ingat kita bila tanari minggu. Soal namangan do humaay. Elisa makatahon beres si dia mangan. Ay sunindo ni duhata. Jana dong OPT ba. So pak dusruhan ay bumbang. Nah, ado memberi mangan 100 palak 20 kibul duruti. Tapi izin marsahab Elisa naido nini Tuhanin. Alani Tuhan do makatahon bitorhobas to siya. Jana terbukti dotongon. Busur 100 halak. Sule ope adong OPT batene. Bani pesta atau bani rapat bulun Somalia sedang do seksi konsumsi kan. Lapas sirhon si panganon. Atau koma sarido Tuhan. Pasal pergulu hotau. Soal si panganon. Ay masih sangka Elisa ay ada mujizat. 20 kibul mga 100 sala ilo beni ay ope. 5 ruti 2 deke mangan 5.000 halak. Kuasa ni Tuhan doy kan. Hitung-hitungan matematika iman. 5 tambah 2 sama dengan 5.000 tambah 12. Lang taruto-kutoki memang ay. Tapi itulah mujizat Tuhan. Ay di humana ida kita bani ambilan tahun. Duding tayo gati makatawon ilo beni tuhata talardo hagano belangadong nalingot. Dasku bani hurtang perbagas boto do. Domba hutangar ungut-ungut ni si dia ay. Tapi si dohalan dia merungut-ungut ay si dia. Hasil beri mangan. Ahape na iya bakko kita bani perguluhonon lang adong nalingot. Ibu oto do. Lohean. Ibu oto do. Asi Tuhan do parsuhutan. Marsuhutan hubadi Tuhan lang ibagas sungut-ungut. Hombada. Marungut-ungut tu bani si Musa pakos Yaron. Hubadi batau sih. Elanga dong hado hatok konai. Ijado tibal tebui marungut-ungut. Agi bani kuluta keseharian onpe. Ibarat ni namar horjaun di horjau korjai ibagas ungut-ungut lang maksimal. Ay masih gatido sobutai. Orang tua jangan sempat ungut-ungut. Jangan sempat marungut-ungut di meja makan. Sanggamanga ge ada dong nahurang lebih ni niomba mungut i masampah si panganonay. Lang badai. On mungut-ungut tu bani Tuhan. Sarido Tuhan bani guluhun ni bangsa ay. Ay masih idilo masih Musa. Musa patar si dia mangan gulai. Mangan ruti. Mana. Ay ma. Ang guhumbali latar belakang ni marmusim doro leto. Tapi on iparoh Tuhan tatene. Ada se mana aite haduin. Depois sifat orang si Musa baru takas. Jana ibagas napat puonai dong tatangatur. Dong aturan. Satumbabe. Jana buibuan hubani hasomani salap-lapo. Usubuton, ang gitu so kita text on, adong do na use dapat tutuhon lobis.
Bahkan adong dosen apa tupuhon bani hari sabat. Tapi dong melarang. Seng jupah. Jangan nama nipat tiba-tiba ay gilukon. Ini tane. Ay di siya tau si Musa. Ay lang naik tonah ni Tuhan tada. Bata ganu na hinargan itu hata. Padung begitu bayi topik mingguan. Atene. Patu puma. Bani hasomanmu salapo-lapo hasadaun naligan ijay. Patu puma. Ang gubani at seplalu isuabut do sukup panganon. Dalam artian ada takarannya, ada ukurannya. Hatokon ma ibagas hasadaun ni raho nito ni ibagas dami busur diri hasomat to mulang gayuran. Ulang ko mabusuran diri hasomak holte-holtean. Busur diri isarihok kasoman naligan. Ang gue bisa dia mau berbagi. Hilang tenger atau pulang sudah pangahap ni iya busuran naliganay lohean. Akhirnya, ay medek kita berbagi ibagas kehidupan on. Songon Elisa nagabi tiruanay tane. Kita gano'n na hinargan ni Tuhan. Itulah kepedulian Tuhan. Ay masayang guduti hita tekston, das kubanya lau das sidia hukanaan, manna ay maturusi pangan sidia. Kita gano'n, ulang surakah. Dong opihasoman naligan. Elisa bagian ni ibagihon. Tapi nasuraka, budu bagian ni hasoman ibakku. I don't know nggak pakai istilah. Nabi bilang boy muncul biai upasan si malungun ayat ini. Wis kolak-lak asal ulang pahu agi mahu halak asal ulang ahu almarhum. Domai kubur biai ini. Ahad kebersamaan mahasadaun. Aido naya tahun topik taai saling marsirupan, saling peduli satu dengan yang lain. Jana aido na tarida na iberlakuhun gereja panorang ontene, panorang pandemi COVID-19 panatapan hubani paguri di Kuriani. Kebenaran aku hari Minggu bertugas di Depok. Salah satu kebaktian Minggu marbual-buali mahanami. Hampir 100 juta kasih dia terlebih diakoni keluar dalam rangka kepedulian hubani hasoman nadikan. Bata iresotompe do mata idah itene. Mau berbagi. Karena berbagi itu indah dan nikmat. Song no subuk bani parsermonat halani perlu bedo Tuhan membagi okubata dari buih kita berbagi satu sama lain. Dong tetangga Tuhan. Busur dusi dia mangan. Busur dusi 100 kalakai mangan. Dong opi tiba. Busur. Lang busur tu. Sopak busur tu kan mengas dus hidup. Busur tadi cukup. Berikanlah kami makanan kami hari ini secukupnya. Katanya. Lang diri busur tu HP hasoman gayuran. Edo na isebut ni tidak. Mesin apa tupu dong do na petupuan bui tapi lang lodi. Napetupunotik lang kurangan. Jadi jombeda kita nahatongon kebersamaan ai hasadaun. Parayak ma
hasadaw maramot kon hasadaw ditondi pinasada ditondu ya itu hita hagamuban. Ubayane ilustrasio tik on kejadian nyata do memang. Bani sada rapat bulun panitia makatau bani seksi konsumsi ase bani makan malam budari perang semangan may baing. Masih buat Bani B meringankan tugas di seksi konsumsi ini. Makan malam ada. Na perlu lebih na dua hon. Halani gule dayok pakon rendang. Sapotong beru sahala. Itu potong lang na itu. Idong na membuat tulu potong, dong na membuat apa potong. Satu orang peserta rapat merdalan, hampir buis gule. Alai dong nama buat dua, buat tulu no kanaya. Lagi pikir rogi hasaman dina liga, yo kelabakan masih konsumsi terpaksa. Marlitu ni masih dia mencari si panganon, upode membuat gule, asis cukup. Hari kedua lang berperang semangat ni bayang. Nah, hasil sebutan nami humban ilustrasyon. Masarihon hasoman nalikan. Lang diri busuran hasoman hotel-hotel yang tene. Rak busur manamin. Rak mangakon. Rak mendaihon. Ay masih dong lu istilah ta. Udur hukein udur huluan aitene sapangahapan. Iya. Jadi lang pita memikir diri sendiri. Ase mertiune hubata ganu na hinarga ditu bata dasku bani ombas on saridu Tuhan bani pergulu hutang. Lang pita pangan age buso no kanai mangan si panganon urgendo ai primer dua bani goluta, sandang pangan dan papan, iberi do, atene. Lang pita hai, hasadaon, hadameon, malas niuhur, lagi kesehatan. Iberi hon ne batado ubata, aima pasarihon ni ibagas guluhon. Tunggu sarido Tuhan ubata. Peduli Tuhan ubata, mari kita saling peduli dalam kehidupan ini. Aido nagabe malas diuhur. Mari berbagi dengan ikhlas tulus. Langa dong ibagas ungut-ungut tene. Cermati kita lebih haleluya, duding ke haleluya, 362. Dumba luja nini tene. Lagi hubase John. Naloja hobe guluhmin ibain hasusahani sirsir do parsarananin kawakon Tuhan Yesus. Say sigma ungut-ungut min pasoh. Say sigma ungut-ungut min pasoh. Pasoh. Masih mungut. Somaldi mungut karena tidak puas tetene bagi guluhon. Bahaduna mungut sonarion padahal doma sonai lujani pamarentata dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19. Badong doh mana mungut. Apa sih yang dibuat di gereja sama saya? Dong rumah nama katahon sunai. Naima nama sababku. Itu orih pelang, isi si pelang pakonaligan. Tentu umang godong na sunayai, bui de gabe koreksi mau batan na hatongon. Api na perlu ibagat perjalanan di guluhon,
Mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan. Sasitong ni ang ingat si dia do pambahenan ni bata memukah. Agi sangkay masirpe tanda halongangan ni Bani Tuhata iba si Musa. Iperdalanan pe. Mardalan si dia arian tiang hobundo. Borongin tiang api. Bani perdalanan ni si dia maju kena mundur kena kesana jut kesini jut halani yang gue maju laut mundur soridadoni masir, tapi Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Boleh dua lautai, tapi lupa dosi dia badi dono banai ase mungut masih dia ungut-ungut di si dia homa nalang masuk akal dua dene. Sudah pandu hanami ijai perjabuluranai, mangan bule do hanami ilambung ni hudonai. Ijado tungon sudah ijajah. On terbuang huda guri ni halak do hamada. Iperjabulun. Sedangkan kita Indonesia 750 tahun, 1,5 abad, 1,5 tahun di Jepang, marsik pengapian ini. Kukusi merdeka. Nah, merdeka hontu kan dusi dia hubani perjabulan ay ngumut. Mana kok dalanin mana mulai memungut. Atene. Lugu ni hari minum langa domba. Tapi na perlu ibagas perguluh tahun, na bui botota, nagabi aplikasi bani perguluh kota. Tangi dutukan bani sora ni siminik di na dilu-dilu. Duding tanokanay arian borngin isarihon duhita. Ya somani duhita. Tangi do apa yang kita alami. Mangaro do ganut. Berdampak do pandemi COVID termasuk nokan dan kebibahan dua sapat kuli dua pangatition perekonomian dan sud kok kita hubani Tuhan alani memang nama son isu dong mendugaon buisonon namasa tapi yang lain mengidah biar kita semakin dekat kepada Tuhan yang selalu peduli ibagas pergulu otak. Alani ai, ahape sido paknota, mari. Roh kita mersuhutan hubani Tuhan. Alani iya do persutan, iya do hatengira, iya do pengaduan-aduan. Nasetia tontong makasomani hita arian borogin, nasetia tontong mamasu-masu lahuangka. Anggo Tuhan do, setia do Tuhan. Maka kita bani perdalanan. Mari kita sambut juga dengan kesetiaan. Kita mengajam kosido kita mendalani hari-hari di guluhon. Alani ganupan do terbaik. Jangan ada negatif pengakuan tene. Do mamalum sianu. Do manehatip. Puji Tuhan. Alani bastuni Tuhan baik. Tentu bata ganuk na hinargani Tuhan. Bani pasarihonon ni Tuhan ibagas perguluh tahun. Tetap mahomahita memberlakuhon kepedulian di Tuhanai ibagas na peduli satu dengan yang lain. Dalam arti marsirupan nasana terbaik bani perguluhonon aido hataridahan ni nama rakyat meramotkan hasadaon di tondi alani sada ahab dohita ganupan marhitihun ni nabui hita saling marsitukul-tukulan satu dengan yang lain berbagi
marsitonggoan saling menopang bani namandalani ari-ari di guluhon ibagas sulanan na pinasada ni Tuhata ibagas kuryay. Amen. Martonggo mahita. Kasimabamutuhan sarido hamban namin. Sarido hamban ni bangsa ay. Tapi si patalupa si dia. Mungut si dia li Tuhan. Masima ipadarat ang parjanuluran. Sarido hamban namin. Ajari ham kanay marhitit tondi mo ulang sopat tanami mungutumut. Ipaduah kamdo hanami hubba di parjabulunan ni dosa. Gabedihut hanami marulih bani bagah-bagah muin. Sa pardalanan do hanami siminikwon hasadaon nirahot ni holong na humba mo. Sauduran Tuhan nami marayak kasusuranin. Ay mal surga solangan. Ay humaduding nami ay namardalan duganuk na pursain la marayak kasusuran. Ibagas perdalanan ni gulun nami on. Bagi-bagi sido pakonokon nami. Ajari ham nami Tuhan. Lau pataridah kon sonahan nami. Bui saling berangkulan satu dengan yang lain. Dong nahurang bani asoman irupihan nami. Nahurang ban nami pe ijalohan nami huma pangurupion. Marhiti na mangusagakon pangurupion mudo boy idalakokan nami ay alituhan. Alanyay sikupok kamdo na purluban nami. Janay hapokan nami doay. Ase ulang ka nami busur mangan, sipata busur tu, api hasoman naligan gayuran, langsung ay guluh nami. Makan-makan bersama, busur-busur bersama, marmalas niur, liap, ilube-lubemu, halaniham Yesus Tuhan, napas sadaukan nami, ibagas holong na humbamuin. Terima kasih ma, hidup di urguma tontong makas somadihan nabi, bani genuk lakuan nabi. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nabi. Amin. Doma itangar hita, kata nini bata burginon, agul ho. Ay marito naman doding hita kumbani doding haleluya nomor 364 bait sada das kubani bait patuluhon.
Mari paunduk kita hurta, baik kita doa syafaat. Tuhan bata Bapa nami, nama bangsa nagori atas. Ipuji, ipasangap nami tonggoranmu Tuhan. Kalani hidup niuhurmu Tuhan, nomor dapat tuhin nami. Ibagas sadarion, lumah beraktivitas nami Tuhan. Tuhan Yesus, hamdo makasomani hanami hagalub bani tugas nami sadarion Tuhan. Tuhan berpasu-pasu hambani ahani horjon hanami bagas sadarion. Asa makporhon hadiaron mai hubin nami. Jana kasangap ponggoranmu. Tuhan Yesus, terima kasih dohoma nadop batuham hanami bani partongguanon AGP melalui Zoom meeting. Tuhan Yesus, hamdo nama nogu hanami, batuhan hanami John berbaur, bersekutu pakon hasoman sektor 4, 5 pakon 6. Tuhan Yesus, Tuhan bagas sadarion bahado mungkin pelanggaran naibain hanami, baik lewat ucapan, baik lewat perbuatan, yang mungkin menyakitkan hatimu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni ham hanami Tuhan. Hapus ham segala dosa pelanggaran nami bagas sadarion Tuhan. Ase layak hanami marsombah hubamu. Ase layak hanami mangido pangindoan hubamu Tuhan. Tuhan Yesus, alani dampak pandemi sonarion Tuhan. Bahat dohanami jemaatmu. Dalang boy pajupah hanami secara rutin. Dema piga-piga hali Tuhan, hanami pertonggoan lewat Zoom, tapi piga-piga hasoman lang jumpa hanami di ruangan Zoom on. Tuhan, asihol hanami pakon hasoman nami Tuhan. Asih patupuham hanami Tuhan, lewat Zoom pertonggoan bani hari-hari naloro. Tuguham hanami Tuhan. Tuhan Yesus, martonggo doha nami Tuhan. Bani hasoman nami lagi rawat rumah sakit. Aima Joshua silalahi lagi stroke. Inang sima Tuhan situa jantileri purba Aima purba Medan na positif COVID. Tuhan langtuk tangan nami Tuhan. Lahoma dung menembar si dia Tuhan. Tapi porsai doa nami Tuhan. Marhite perawat petugas medis. Ada perpanjangan di tanganmu Tuhan. Berhamalu menembar si dia. Tuhan Yesus. Roh hamba di perawatan tepat si dia Tuhan. Membesarkan hati si dia Tuhan. Memberi pengharapan. Ase tetap si dia mengharap penuh kubamu Tuhan. Nalaman dopak kon parna wuriton na yalami si dia Tuhan Yesus. Tuhan martonggo doh manami Tuhan. Orang tua hinaholongan ni situal dian. Ay berhama kesehatan huban orang tua Tuhan. Bani kesendirian ni homa Tuhan. Seham makasomani tong rapakon ya Tuhan. Ase tetap ia berpengharapan huamu Tuhan. Marmalas niuhur bani pakasomaniamu bani orang tua hinaulongan namion. Tuhan Yesus bagas bornginon. Pada nami ucapan syukur nami huamu Tuhan. Bani minggu-minggu na lewat.
tartoka kanami Tuhan bahat kasoman namin na terpapar COVID. Bagas borgino Tuhan doma negatif haganu kasoman namin Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan na manogo-nogo si dia memberi kesabaran na memberi pengharapan sonari boy martuku se pakon keluarga ni Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembah nami hubamu. Tuhan Yesus, sonari si dia Tuhan bagas pemulihan. Bani masa pemulihan Tuhan, tong daerah pemhanami Tuhan. Hamba menjaga si dia. Ase penuh kesembuhan air bani si dia Tuhan. Ase pulih total kesembuhan air bani si dia Tuhan. Tuhan Yesus bagus boringinon baron berpanai bamu Tuhan. Ase lindungi ham akula nami humbane virus corona Tuhan. Taparokam virus ngadam pandohor akula nami Tuhan. Tuhan Yesus kubamu dohanai marondos Tuhan. Ase boy hanami terlepas balik virus corona. Ay seng dong gogoh nami Tuhan. Bamu dohanai marondos hamdon na berkuasa Tuhan. Bani segala virus Tuhan Yesus yendos nami diri nami Tuhan kubamu. Tuhan bagas borginon yendos nami nyombah nami na bagas persekolahan. Tuhan iboto hando efek pandemi Tuhan. Terganggu no ganup persikolahan ini nyombah nami Tuhan. Tuhan Yesus perondosanai bamu Tuhan. Ulang mahalani pandemi Tuhan terhambat pendidikan nyombah nami Tuhan. Tuhan marpa pergugui ham nyombah nami Tuhan. Ajari ham sidea Tuhan. Ase sidea pokut belajar Tuhan lebih hubannya biasa. Halani si dia belajar sendiri di rumah Tuhan. Tuhan Yesus mertonggo hanami, itonggon hanami elpan pakon wilpet saragi na lagi menyusun skripsi Tuhan. Tuhan mungkin bahat kendala hadapi si dia Tuhan gara-gara pandemi Tuhan dalam menyusun skripsi. Kubamu dohanai marondos Tuhan. Pargogo si dia ajari si dia Tuhan. Tuhan Yesus itonggon hanami dohoma lufenya saragi na lagi masuk asrama usolo memulai pelajaran na baru Tuhan. Tuhan ham mempergoho Tuhan. Ham makasomani si tempat nadau hubani orang tua ni Tuhan. Tuhan yondosan hanami nyombah nami Tuhan. Ibagas panogunoguanmu Tuhan. Tuhan jon itonggon hanami dohoma nyombah nami na lape dapat tempat kuliah. Tuhan iboto hanami dom siapkan ham menjadi tempat kuliah siri Tuhan. Tuhan beri ham hasabaran huban nyombah nami. Hasabaran lahu mangindo pangarupian bamu Tuhan. Lahu mangindo pergogoh dalam bamu Tuhan. Asi boto nyombah nami Tuhan bahwa hamdo na manogo-nogo si dia. Kubamu do pertolongan na boy dapat si dia Tuhan. Bapa bertonggo doh nami anak nami na dom terima bani perkuliahan. Tuhan Yesus, terima kasih sembah korandai bamu Tuhan. Halani domai ibere ham tempat sedia kuliah Tuhan. Bapa ase nyombah nami opi Tuhan bertanggung jawab sedia Tuhan. Bani pasu-pasu ne bere ham. Ase pokut son sedia perkuliahan Tuhan. Tuhan Yesus
martonggo hanami Tuhan, ay nyombah nami na mangiday pekerjaan. Bapa, persai dohan nami Tuhan, domay persiapkan hamba ni nyombah nami Tuhan, na lagi mengidah pekerjaan, tempat untuk si dia merkorja Tuhan. Tuhan, pasu-pasu ham si dia Tuhan. Saya dapat si dia Tuhan, ujado si dia suruhanmu loh merkorja. Ham do si beri pasu-pasu bani hagalu jolma Tuhan. Ya jari hanami Tuhan jombah nami mangindoh pengerupian hubamu Tuhan. Sonai hama nyombah nami Tuhan. Saya tetap menghidup pengerupian hubamu Tuhan. Bapak bagas bornginon itonggon hanami hasoman orang tua nami na lansia bagas hatuan si dia Tuhan. Tonggon hanami asa tetap orang tua nami berucap syukur hubamu Tuhan. Bani usia panjang umur na hidup iberham sebagai si dia. Asa tetap orang tua nami tetap berpengharapan hubamu Tuhan. Songon panogunogumu Tuhan sedekah non bani si dia. Sonai dohoma panogunogumu bani si dia. Bani masa hation si dia Tuhan. Bapak yang disebutkan nami si dia Tuhan, tetap si dia bermalas niur. Mengidah nyombah atap pahop Tuhan. Tuhan Yesus berham mahoma uhur ubani nyombah pakon pahop Tuhan. Nalo pasangap kon orang tua si dia Tuhan. Mar malas niuhur orang tua Tuhan. Bani masa hationi. Bapak bagas bornginot Tuhan. Sebagai dampak pandemiot Tuhan. Lang boilang Tuhan. Rata dohan nami terdampak dalam perekonomian. Bapak, sipata lagi botohan nami Tuhan, hudihan yang malakka. Bapak, lagi botohan nami Tuhan, pika dokah nari, anami menghadapi pandemion. Bapak, bagas burginon, marondos sanay bangun Bapak. Bagas turuh nyuhur, Tuhan, Tuhan, hanami Tuhan. Asibo diar perekonomian nami Tuhan. Patuduham humani dalan Tuhan. Asibo hadapi hanami. Pandemion ibagas na diar Tuhan. Tuhan Yesus hubamu dasanay marondos Tuhan. Ajari ham hanami. Bain ham hanami saling mendukung sesama hanami. Kerja sama naik Tuhan, boy bagok. Bertujuan humin nami Tuhan, sebuah hanai menghadapi pandemion. Tuhan Yesus, pasu-pasu ham jemaatmu Tuhan. Jemaatmu ke kapis cilitan. Boy lewati hanami Tuhan. Tantangan naborat tu menghadapi hanami lebih-lebih nami Tuhan. Tuhan, omatonggo nami. Asnai padaskan nami bagas gornya nakmu Yesus Kristus kanay martonggo ubamu Tuhan. Saloham tonggo namion. Amen. Ya, dasma penurang nihita adalah mengondoskon galanganta. Iri kita mendodingkon doding haleluya nomor 410 sada bait sada. Dia te ku pamana
Pendesok kita magalangata hubani Tuhan nebata martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami, hamdo naduk memberi haganup na perlu bani guluh nami. Hamdo naduk memberi haganup na perlu bani guluh nami, onpe narodo nami hubamu martarima kasih apa makamalaskon hatamu naduk ijalohan nami. Jalohan mahanami apa galangan nani unduskon nami, nagabi hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu hamma galangan namion, gabe hadirau ni horja itonga-tonga ni kuriamu. Selam bintang bay hamma pasu-pasumu, aselam margugu kanai makorjaon horja nama diar. Ibagas gorani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Jana sipalua kanami. Amin. Riap mahita martonggo marite tonggo ni ajaroni Tuhan Yesus subata. Hamba panami ni neguri atas, saya napapasing magoranmu. Saya roh maharajaonmu. Saya saut marosunurmu neguri tongawan songon ni neguri atas. Dari hamba ban nami sadarion haguluhan hari-hari. Tetap kamba dosa nami songon pangasap nami bani dosa niya soman namar dosa rupakan nami. Ulang hanay ibu hampu parlajuan, paluak kam hanay bani pangagu. Ay hamdo si madahara jaon, pako naguguon apa hasangapon sa duka di dukani. Amin. Jalo kita ma pasu-pasu bari Tuhata na ibata. Hidup niur ni Tuhata Yesus Kristus. Pakon holong niyatin ini bata Bapa, apa persauran itu ni napasing mamakas sumani kita haganupan. Duding kunita. Amin. 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 Kasih Pandita. Nomor tugas. Terima kasih. Ya, harus bertanggung jawab. Horas masuk betul bani cara perpuliter dan pasal 10 kon pasal tugas. Ya. Karena ini sektor obat perlu be atau nami bani nasiam terima kasih nomor tugas bagas borginon si parambilan si paragenda si bondoding sonage tong kasapaten malah suhur bani pangidangyon nasiam termulia magoran ni Tuhan di tongah-tongah di pertongguanta bagas borginon namangihut tugas-tugas pasal ibadah ta pertongguan tari Jumat nalahoroh nama agenda Aima kun sektor onom baru dua sapaat si bondoring sektor tapi lupa mau siapa mak nama agenda Aima sektor onom tene sektor onom si bondoring Aima sektor 5 dua sapaat sektor 4 saya berkoordinasi kita bani pengurus sektor nama ngihut pasal
nasongon galangan pakon ni kehadiran tambah ni kebaktian minggu pakon ni ibadah pertemuan ase tetap tenei isi hita ase dong data bani sekretaris jemaat nasiol laporon ni hubani resort sonage nasiol padason holi bani akhir tahun hubani kantor pusat. Nah mangihut nur nami sonari api butuh kita ganupan ni nur nami informasi cukup banyak. Naboi ibasa hita bahasa vaksin sangat sangat bermanfaat hubata nalah menjaga terinfeksi kembali virus COVID-19 sihon. AGP kemungkinan terinfeksi tetap ada, tetapi resiko ini nur nami akan lebih ringan dibanding dengan yang tidak kena vaksin. Jadi dema berdasarkan penelitian ini nur nami ase hubata ganupan terlebih secara khusus sektor opat atau padongo pe kita nalape vaksin anggodong kesempatan nur nami ulang ragu kita nalako vaksin. Pemerintah ni nur nami doma bahat ibahen nasongon kesempatan sonaige tempat naboy kita ipaksin. Pasal ibadah tari minggu ni nur nami pangindok nami holi ubani wakil PHMJ na padaskon tap na sonadong pengumuman terbaru na terakhir nur nami tetap ma jaga hitabani situasi sonari pandemi COVID-19 sihon. Aiman nur nami tugas-tugas sektor opat yang dosok rami bani sektor 5 tersokam. Shalom Sobat Teganupan. Shalom. Ya, malah suhur Imardalan di Bagas Nadiar acara tay Bagas Bornginon. Terima kasih bani Nasiam nomor tugas si Bagas Bornginon. Parambilan Panggi Pendeta Sumarmata, Edwin Sumarmata. Lupain membuat dua syafaat, para agenda pakon Sibuan Doding. Puji matuan di Bagas acara tay Bagas Bornginon. Dapat wahon ulang lupa hita mengisi form Anda mengikuti ibadah Bagas Patong Guata Bornginon pakon holi ibadah minggu hari mingguan. Nah berikut nih ulang lupa hita store ulang lupa store hal kita galangan tahu bani bendahara jemaat. Baik rencana tanggal 15 Agustus di Zoom ini. Tanggal 15 Agustus holi ibainotado acara pangapohon hubani keluarga tinading ni Bapak Agustinus Purba. Jadi hubani sektor opat pakon onom pakon sektor legan holi ase berkoordinasi kita pasal diakonia sosial nih. Nah terakhir mungkin nasional hatan nih pengumuman nih hamba di sektor opat vaksin sangat dibutuhkan sekali ase hubatan nalape i vaksin ase kejar hita tene anggona tangar na i Sumatera si dia berlomba-lomba mencari vaksin sampai kehabisan vaksin si dia. Dana berita ini pe tertangar bahak dosi dia sonari na hona vaksin sada hali tumang duma dapat penurang ni bois vaksinai. Nah, jadi langsung hitanai Jakarta sudah banyak link, sudah banyak tersedia di mana-mana vaksin. Ya, mari kita ramai-ramai vaksin diri. Anak-anak umur 12 tahun sampai anak-anak 12 tahun ke atas. Mari ramai-ramai kita vaksin ya. Nah, malobe pengumuman humba di sektor 5, asal lanjutkan humba di sektor 6. Terima kasih. Harus pulang pun harus pakai itu. Ya, terima kasih. Ini Horas Sobat Teganupan. Ya, terima kasih untuk kanami bagi siang mogol kena si parugas na kaneganupan joma diar mardalan ibadah pertemuan ini. Jadi tugas-tugas uban hita ganu panggota sektor 6 homa isen nalape vaksin hita boitene se mendaftar hita nadong gati bagian hanami share bani grup sektor tatene baik menda kelurahan pe dongdai boy isi hita diuti hita rani dong piga-piga halak kita nalape vaksin aidah kanami na dupida tahanami na piga minggu na lewat tene tapi sin piga benaminai hampir
buya tahun 90% sektoronom idah kenamin dari hai doma vaksin. Bagas hai hubani dalape tetap ase kejar kita mah jadwal untuk vaksin tene. Nah mah terus na berikut ni benon tado pengapohan tanggal 8 Agustus bani inang almarhum keluarga ni almarhum inang Nursiah Kuta Julu. Jadi hubani hita nalape memberi nasongon uang duka ni si 20.000 per keluarga ase boy mai sektor tene transfer bani bendahara sektor. Sunah mah bani sektor nalegan bani sektor 4 kita sektor 5 ase koordinasi kita tetap tene hal ini siapa honaikan sampai anggota kuriatta do jadi na 20.000 per keluargai harus tetap kumpulhon hita tene amani urnami na terus na berikut ni huban hita majelis tetap koma sisa hita hasomanta ganupan perjumatangan anta asulang ketinggalan informasi hita tene huban hita jemaat ganupan na kondisi hita koma anggodong na orang sehat boy ipatugah langsung benami setronom atek dong parut tolon boy may patuga tena si tamar koordinasi so namin nur nami tugah-tugah kumanya di setronom ondos bani situal dia nuse. Ya, terima kasih bani ketua sektor 5 pokoknya ketua sektoronom. Jadi nur nami ondos ma na perpudi hubani nasiam PHMJ di jondo sekretaris pokoknya wakil ketua nur nami bani siam. Ya, terima kasih mawat taganupan. Terima kasih ma Huben Nasiam, si Parugas, si Bani Borginon, si Parambilan, Doding, senama si Paragenda, Pakon si Ambuan Tonggo Pangapetion taneh. Saya tambah Tuhan ma Huben Nasiam kekuatan, pasu-pasu, age makin darap kalian atai bani hari kemendatang. Ya, terima kasih. Nokadum